iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiyoman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Aday ta nakaidasara kon senyor. Nangan kan. Masaya, taragtungpal ka at takos ka niya. Ang mga numarabis ka, patay-patay ka ng kunay. Nagadukit din sa om. Nabartet ka man nga bilan. Saan mo apiyangan? Di pa nagininom ko? Ala mangan kakit din. Aday tamot tanig. Ha? Inyo dito yung pasangom kanya. Anyak, baboy! Pakaramit yung binugbog! Anya nga roti sa pulam. Saan ko kaya dito pasidam kanya? Apay awan na ka din sa baling amo malutuin. Taikan, wino, adobo. Anya ko mga rod. Nasustansya tinateng. Sana ka baboy ko lakbat? Ay, Tay ko maikan wino karne, tinutuam. sa makit eh. Agsapol kay tinaiba sa sidam nga maawan mo't yaawat mo. Unoy tud mo pagkatang ko. Katno sikat yan na trabaho na, ambang. Sana ka nagsweldo di kalman. Tanabalik amin nun tis. Kat! Nagipanamit ibinalim, ha? Katno'y nalamot ngayon sukal. Saan ko magustuhan di bagbagama? Agsapol kay tinaiba sa masidagam na adakwarta isukal mo mat. Nagadula ka dyan! Ay nga, ibulan di ko matanda kita nakadasar. Ay, Abay! Taraw na yan titaw na! Kat no binugbuga ka ng di baboy! Apay asap sa pulam jay anak mo, Lumen. Saan ko nga rod makita? Awan matiti salas. Kunak no rimwar, ng madamot ay kutsena. Saan arimwar? Aday jay likodan kan sirok ti Indian Mango. Adayo man titurong dagiti matana. Nadlaw ko nga rod. Kanayon amalmalday. Nakaulimag. Nakaununag ti pampanunutan na. Ay, nga rod. Iso ano maminsan kat? Madandanagan na. Anya ko matipagdanagam. Si kakit dimat. Saan talaan nga mo? Noan niya tilinaon ti panunot na, Modesto. Katday ta ti pakariribukak. Sa bagay, adanan anay a panunot na. Amunan tinasaya at gandagas. Madanaganag. Ang mga nudum teng ti aldaw a panawan na ta. Anya, Nukas ta ti mapasamag. Saan ko nga mo noan niya ti pagbanagak? Lumen, Napatag-unay kanyak ni Jake. ang asim. Saan ka kumangag panunot iti nuan niya laditan? Ipasiguradok kan ka. Dinto mapasamak dayta. Modesto, Saan natanto a panawan ni Jake? Patyanak kuma. saan ko nga mo? Sa balit agparparik na kanyak. Saan ko akayat amaya dayo ni Jake kada kamikin Modesto? Sa bagay, gusto magkiditi ko na ti asawa. Anya kumapay ti rason a pumanaw ni Jake. Kat naipaay amin a pagsayatan na. Kastamot kan ti pamatagmi kan kwa na. Anya kumapay ti sapulan na. Pinagadal mi. Impaay mi kan kwa na tinaginawa abiyag. Awan matkit di ti rason. A pumanaw no bilang. Nakasaritam ka din ni Jake. Saan pa Planok pa lang akasarita. Saan ama punas ti danag Modesto?
Kasaritam ko ba? Baarang si kati pangibagaan na iti parikot na. Padasag ah. Kanayon ama imaymayan. Ba nagadimot kas da iti napalabas. Nadlaw kumot kiti. Pangaasim Modesto. Guyog-guyom amang ibagakan ka. No anya ti mang burburibor iti panunot na. Oh, sige, sige. Bayam. Kasarita. Awan makuna kada papamodesto kan mamalumen. Binusog da kiti awan kaasping na pamateg. Nagasatak unay kadakwada. Iso apat-pat gat ida. Pulos asa anak to ang makapagsubsubalit kadakwada. Iso na lang. Ta saan ang maiwak si iti panunot ko tinapalabas. Kumusta da nga tamet yan? Eh, iho. Oh, papa. Naunag manan ti pampanunutam. Ada ka di problemam? Awan, papa. Manungal dawan ang mapalpaliw da ka. Madanagan paikit din ni mamam. Anya ka di ti pampanunutam. Ibagam ko makanyak, iho. Ang lalakit din ni papa. Awan parikot ko. Awan pagdanagan nyo. Iho? Basta ti pampanunutin nyo, papa, napatag kayo kanyak. Da kayo tinang balbaliw iti biyag ko. Agyaman na kiti dayta, iho. Ket jak tupulos malipatan day nga utang ko ana imbag anakam kada kayo. Aging ga iti si bibiyagat. Jake, Ket awanan sa pulag pay. Ken kidawag kada kayo. Ket ikarik. Syakto ti agbalin asanggir kan sa rukudyo. No saan kayon ang makabael. agyaman ag iho. Ngem, adan to kumakidawag kada kayo, papa. Sapela kumatapat ganyo kan mama. Oh, anya dayta. Sige, ibagam iho. Basta kabalan milakit ti. Agyaman ak unay, papa. Naimbag kayo unay kat... Ay, dandani sa anak ko na makaanos ken kwa na. Sa di naman nga tandi naturturong ni Anton. Nagmalang-manan na awan. Ay, nabartit to ka di manan na sumangpat kat pagpupulutan nakmanan. Marikatan ako. Kasla kaya't konti sumugong Diyos ko. Ipayan ako may tikirad. Manipod pa'y idi aging kaita. Kasto'y latan tilaklak amo kiti sidong ni Anton. Anya kadit na nagsanabasol ko. Tamado sa kiti kastoy. No basol ko man tinaramida kiti kalabas. Diyos ko, kakawanin na ko pa. Maliwam ko mamatan, di kasasaad ko itibiyag. Diyos ko. Anya ka no tikid dawan na kadata Modesto. Sana nga imbaga. Ada ka rin na kanyak. Anya dayta? Isunto ka no ti agbalin asarukod. Kan sanggirta no santa na makabaan. Kasta, Iso nga, awan pagdanagam, lumen. amang ano kidawon nanton ti ipapanaw na. Anya, Saan ko lakit di amaaklon kan maibturan tila dingit ko Modesto. Umdas nga ipatay ko ti adayuna kadata. Adda ka din linuto mamasida. Ada, Ngam, kanan ti babay manan. unay katday na pa nagsasaom. Punumat, nusan ngay kan, karne ti lutwam, taysot kanan ti tao.
Ngam no nateng winubulbulong tilutlutwam. Binugbog ka ng tibaboy, ti kasta. Ay, Anday ta. Anday ta. Anday sangpet ko amasida. Kasta! Karne! Nagduduma putahe. nagalaam iti dayta. Napanak nagitulong nga nagparte ka nagluto jay pabunyag da sator. Alangarodan, mangantan, tani mabisinak matan. Inkamakam ko ngamin, tili na baak, tapno mabagaan, tanadarang tiinit. Nagawa nga ron dati agad dasar. Awanin ti addo pa yasaw. Ay, agsarita tantuman, Anton. Anya? Ha! Saan ko masango? Napapanak nung malpas tamangan. Napatag ti bagakan ka. Napatpatag ti papanak. Isuad di nagtaktaken. Awan mo lang sir-serbi ti bagam kanyak. Halagawan ta kita sa mga dan. Nagadupay lang asaom. Dayjay, napanan ni Anton. Kasano makapagsarita kami, anasayaan. Kat saan na makapagbayag dito'y balay. No sumangpa, nabartek. Apaan nak, inton kuan maturugan. Anya da ito, yakalbaryo iti biyang ko, Diyos ko. Mailiwak una yan, iti anak ko. Malagit na kapahinga ta. Anya nga ta. Nuwag kita kami. Malagit na ka ta. Pulo sa dinapo na si tipanunot ko kenrik nak. Sila lagi pagtulatakan ko anangam. Jay anak ko. Kasalugata. Agkita kami pa ingata. Diyos ko. Adda ka di parikot mo? Adda ka di sakit mo, Jake? Naunag ti pampanunutan. Kan, mapaya makaululi mo ka? Gemma, Bueno, saan ka kadi anaragsa? Tasyak ti kakuyog mo? saan ka ngagsalita iti kasta? Ayayatan ka. Kan amo masikalahan ti ragsak ko. Ngam, apay nga ruda kasta ka? Itay pa'y apalpal iwan ka. Maikawaken ka, Jake. Gemma, Ibagam ko makanyak. No anya ti pakariribukan, tabarang matulungan ka. baybay anak laeng. Awan anyaman na dayto eh. Anya, Adalang min pampanunutek. maban ka di amamon? Lado nitot, Gemma. Ngamjak pa'y maibaga itakin ka dayto eh. Kaya't masawan, ada ilimlimod mo kanyak. Maipapan ka di kanyak? Bueno, maipapan iti relasyon ta. Mamang tunatlaan. Ngam saan pa yakadag ito eh. San ka di analpastan na nagtulagan, nga awan ti agilimod ka data. Ngam apay nga itakat, adagam ilimlimod mo kanyak. Nakurang ka di ti panagtalok mo kanyak, Jay? Saan nga iti dayta? Ngam dumtang tunat lang ti aldaw. Ama-amam dayto eh. Kan may saan mat ama inaig iti relasyon ta, Gemma? Jake, Saan ko mangagsakit tinagam mo kanyak? iso ay ngam, saan ko nga amo no apay asaan mo ama ibaga kanyak dayta, parikot mo. Tabarang matulungan ka. No pudno ngay ayatan nak, Jake. Talagasan na sumina iti panunot ko ti anak ko. Amo nagpaingata. Malagit nagpaingata. Amo nagata siyak ti inada. Kumusta gatan? Siguro, baruitan. Tanya nga tatilangan na. No kuma, responsable nga ama ni Anton. Nalabit agdadan na kami pa'y. Saan kuma anay atayo? Kuma,
Kanin na kiti amin naguntaway. Nakatsapay lang ko ba tadaragsak iti anak ko nga uray adayo kanyak. Umapayaw ko may iti panunot na tilagip nga anda dito iti inana. Amang ipat pataglaunay kan kwa na. Kan maililiw na yun. Agyaman na ta nakapasyar ka dito Gemma. Iha. Wan ma'am, imbaga ken Jake akailiw kayo. Kasta ka di. Wan ma'am, Anya jay ko namitay. At na napatag nga ibagam kanya. wan, ninanalomen. Ngamin, ada na paliiw ko ken Jake itil kalabas kun ura ita. Anya ka di dayta. Malmalday kan nakaununag ti pampanunutan na. Saan lang asika iha. Uray da kami kan Modesto. Inaklon na nga adda ka no pampanunutan na ngam di naman ibaga kanyak. Kasta ka di. Wan ma'am, no pay kuna na amamwak tumot lang. Ngam, saan pay nga ita? Naibaga amat ken Modesto. At dantumot kidawan na kada kami. Ngam saan na pa'y nga imbaga no anya day jay. Kasta ka di? Ngam, anya ka di, day ta akid dawon na. Kan, anya ti pakariribukan na, adi na maibaga kada kayo. Kan kastamat kanyak. Saan ko nga mo? Tauray da kami kan papanak at mas daaw kami mat. Ay, ma'am, ay ayatak ni Jake. Kayat ko amaamon no anya ti pakariribukan na. Ay, sana ka makaid na. Amangan no siya kidi ti parikot na. Amon nyo kuman no anya day jay. Gemma, Saan ko kaya ta makita na liday ni Jake? Sana ka na raw itikas Jay nga langana. Kan mapaspasamak ken kwa na. uwan iha. Uray da kami mat. Naragsak ni Jake. Ngam kadagiti na palapas nga aldaw. Kas jay mat din tinakita ken nadlaw mi ken kuana. Kan saan lang nga day ta, ma'am? Gemma iha. Saan lang asikati saan amakaid na. Uray da kami kan Modesto. Kan adda namwak. Saan ko lang nga amo na pudno? Anya dayta. Adda ka nun dakkel ana utang na iti kontraktor iti project da. Anya? Ay, Diyos ko. Kwarta ka di pakariribukan ni Jake. Nakautang iti dakkel. Ngam, anya tinangusaran na. Dahil tuyin ti pagbutbut nga. Anya ti kaya asawan, ma'am. Anya ti kabutang niyo. Gemma iya. Ay, panagkunak. Isuntumat laang ti mangibagakin ka iti ami. Anya? Masaksaktahanak, iha. Saan kayo amawatan, ma'am? Anya ka di palimot ti kinatao ni Jake nga uray da kayo kat saan nyo maibaga kanya? Latingitak iha. No bilang taday jay ti mang burburibur itakin kwa na. Isunto ti rumbang amang ibaga. Anya? Tangay imbaga namat ken ka, amamuam tumutla ang iti umno a panaway. Mariribukan at ma'am. Namsapay la ko ma. Tapod no asaan aman na iti relasyon mi. Panagkunakat saan iha. Ngam ti makunak. Urayan tayo nga iso ti mangibaga iti dayta a pakariribukan na launan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apayasan ka makaturog, Lumen. Pampanunutak nga ron ti mapaspasamak itakin Jake. Adda atap ko, amay papan iti napalabas ti pampanunutan. Wano pa kariribukan na. Kastamat kiti atap ko, Modesto. Adda pampanunutak. Anya dayta. Anya nga tano, mismo adata ti mangipalagip ken ko na. Iti may papan iti dayta. Ha? Ay, saan, Modesto?
Saan mo nga aramidin dayta? Pangaasim. Apay, saan mo kadi akayat ang mapalag-anan tiriknana? Saan ka kadi ang makonsensya? Amang kita kan kwa na itikas jay akasasaad na. Modesto. Dayjay ti amok agapuna, akas jay ti panaglidliday na. Apay, kayat mo kadi ang mapukaw ta ni Jake. Nga umadayon iti den nata. Oh, apay ko maamapukaw ta. Anya ti amom. No day tanton ti pagrugyan ti pagbutbut nga klaunay ang mapasamak. Saan tumot nga ta ang mapasamak akasta? Amambok ni Jake. Nasingpat kan kang runaan ti amin. Nagbalintamutan ang napatagkan kwa na. Marik namat. Kan mismo nga isuti ng ibaga kanyak. Apat-pat ganata. Oray pay. Sumken tulat ta tinalaos apan ang ipatag na kadakwada. Mabiit man lang, Lumen. Saan mo akayat ang mapukaw mo? Wano. Saan mo akayat nga dakabingay mo iti pamatag na? Oray anya ditan. Basta, saan ko amay lagip kan Jake tinapalabas na. Kunak man no napatagkan ka ni Jake. Awan o masping, iti pamatag nga impay ko kan kuana Modesto. Apay nga rod ama iturad mo akit kitaan iti kasjay alangana. Basta, saan mo nga ipapilit ti kayat mo? Taama nga ano day ti saan ta pagkinaawatan, kan pangguraak kan ka. Aniya? Kaano nga ta makapagsarita kami anasayaat kan Anton? No sumagpad, nabartak kat maturog at agos. Kaya't ko ang mapagsaritahan may naimbag na ito'y. Talaga, kaili ko na makita di anak ko. Sana sumina iti panunot ko. Ay, marik na ka na laos ti iliw kun kan kuana. Ang yaman nagdasaan ka na bartik asing mangpad, Anton. Abay, no saan? Ay, Napayakas tati pa ng matmat mo kanya. nabayagan, akayat ko ang mapagsaritaan ta kumaday to'y. Ngam kanayon kamat ngawin, ang mabartak. Na. Nagsasaw ka kung namutlan nadagsan launay ti basol ko kingkan. Oy, awan babae, no day tati atapam, Clara. Saan, amay papan iti dayta. Tauray ag susukot pa iti babae, mawan bibiyang kon. Uray pa'y panawan na kay kayat ko pa yun. Anya nga ruti kahit mo ita? Anya di pagsaritaan ta? Sa pulam, jay anak ko. Na. Tapayasyak ti pagberugam. Kan si kamot lang ti kimbasol, no apay. Si kati nagaramid. Tapayasyak kita ti pagberugam kan pabasolam. Naramin ko day jay tawan sirbim nga ama. Anya? Ulitin man timbagam. Pudno mat. No nasayat ka ko mga amakin asawa, saan ko napasamak ti kasjay. Anya? Gabadya tinaramit mo, binaybayan na kami. Saan na siya ti babasulam? Tabagim ti babasulam. Saan na siya kunakmanan? Nagsakit tinakam ko. Sa dino ti ayan mo iti day di apadawan. Binaybayan na kami. Parikot ko launa iti pang paagas ko idikan ko ana kat dandanin na pukaw ti simbang ti panunot ko. Ha? Adda ka di na itulong mo kanyak Anton. Adda ka di. Agwa. Awan na itulong mo awan. Ato arigrigat ko kat nagbaybay sa ka ng isa ka di ti amin. Nailumlumak iti utang. Ayat ko lang agimbag ti anak ko. Taawan ina nalimbong ti panunot na mga ipalubos amatay latan ti anak na. Maawatam ko madayta, Anton. Clara. Nadagsan ti kimpot asakit na nga mag-iaman na kay ti Diyos. Tadamay sa anasayahat at tao. Kan nabalitukan ti panagpuspuso na anang saranay kanya ito dahi di apanawan. Wa. Ti amok idin kat mapukaw ko ti anak ko.
Amok matay idin. Ngam adabak nang anang tulong kanyak. Oh, Kinid daw na, nga jepe lang ang naad ti anak ko. Naging ga iti saan, anan-anay ti panagimbag na. Imanugot ak, tanawaya akmat idi amang sarungkar kan kuana. Naimbagan ti anak ko, babaan ka na kuana. Ngayon niya tinaramid mo, idi na amuam abak nang da. Inlakom, di anak mo. Nagpirma ka iti kasuratan. Akatukad, tinakal agatan. Anang balinan nga anak dati anak ko. Rita. Sarong karak kumamanan. Saan da ko na pinalubusan idi? Katimpanaw dan, di anak ko. saan apabasulan ko nakmanan, iti day tatasikat yakin baso. Anya asyak. Sikat yakin baso lawan kwintam nga mata na iturad mo nga inla ako di anak mo. Inla akong tidara kan lasag mo. Kapulang iti bisyom. Naundayan. Apanawon. Tinapalabas. Sinapsapol ko ngam napaayak. Naibibag pa'y kumaasi ka tinapukaw, tawan ti serbim at tao. Sikala ko man tinapukaw, Anton. Sinalbag aklaran? Sakit din ti papasulan na. Disnugit la ko man ti sinalbag. May turid na ko nalabanan. Amangan no bagsulin nak matmaturlak. Asad di no nga tan ngagpaiso ti ayan ti anak mi. Sa dino tinangipanan dagiti nga agasawa. Dakkel di tinted na kanya ka kwarta. Ngam awan nagmamaayan na. Tanusan nga ibarteg ko, insugal ko. Salbag kabiyag! Remuarmat ni Jake Modesto. Nagpakada. Agkita da kanumanan kin Gemma. Kasta ka di. O nasaya at bet tapno mailiw-liwag na ti parikot na. Ay, saan ko ang maawatan tiriknag? Ada pagdandana ka kajak maawatan. Anya kumbaday ta? Dimtengan ti pagbutbut nga. Anya? Nga umadayo ni Jake kadata. Lumen. Kasla, jak maaklon nga umadayo kadata. Adda ka rin ha. Panagkunakit. Saan natamot abasta panawan? No sa pulan naman ti kinapudno. Day takat isot kid dawan ti panawan. Tagaril at ti kunada alukso ng dugo. Taambumbat ti kinapudno. Saan anagtaod iti dara ken lasagta ni Jake. Inawis na iti dayto ay restaurant. Kung ako mga tangan, saan mo agar-garawan ti karga ti platon, Jake? Pasensya kan ngam kasla jak matil mo tarawan. Anya nga min aya ti mang burburibor ken ka. Nabayagan namang burburibor kanyak dito, Gemma. Jak amuno anya ti aramitek. Tapno jak mapasaktan da papakin mama. Anya? Nabayagan na kayat ko ang makita. Nabayagan na mailiwakin ko na. Anya, sino? Well, naitid amin kanyak. Pamateg. Ken na materyalan na banag. Aging ga iti adal. Ngem saan ko nga mo? Takasla. Kasla adda kurang iti biyag ko. Saan ko amawatan? Sino ti dakdakamatim akailiw mo? Tipudpud no nga inak.
Ken amang dusagken ka. No ka ba lang nakabutbot nga diti sa anitan, Anton? Niya. Kumarit ka, kayat mo ta. Sige, kabil naklata, no kayat mo? Pabalot ka. Niya. Sa pulam di anak mo, tangay sikat na ngilako kan kwa na. Sa pulam, kadagi dyan nang hilakwam. Amom ka di. Ano maamuan na day tangay naramid mo kan kwa na, sigurado akagura na ka. Amang ano ilunod na kapaya. Niya. Uray anyat mapaspasamak kan kahawan bibiyang ko. Sika ti magsapol ken ko ana. Ket dinak babalawan na basol mo madlang. Tanusan kong inaramid dayjay. Natay kakat siguron kapitirigat. Ken oray tong palbiag. Saan mo amay karo tinautang mo? Wino ginastos na. Anang pagas ken ko ana. Apay kitin. Asaan ka ababalawan kat inlakom kalpasan na. Anyat inaramid mo, ibarbartik mo, insugsugal mo lang, tinaglakwam, ay anak mo. Awan sirbi, mga tao. Sumarden kan ko nagtamangan. No saan ako na makapagtagpan kat mapagkal ka. Di ba kulang naklaan? No detot pakaragsakam. Sige! Ay, sige, padasam man. Padasam, timang kabil kanyak, tayo wak kumutkan ka, dahi timo ko. Aday mo ko? Sige, umadang ka nga masidag. Kita no di nakalamayan itan. Tanga ababain. May turad na ko nalabanan. Nga madabasol ko matkidi. Ngagpaiso. No sana kumaanangala iti kwarta ka nagiti agasawa. Ken sanak anak itulag ka nakwada. Sanda mo siguro ngayon panaw ti anak mi. Talaga siya ti pabasulan ni Clara. Angam, anya kumabay ti marami na kina. Bakit eh? May ribu ka na. Kadamot pa nakakonsensya. Ngam, uminumakit eh. Dahil takit din ti pampanunutak. Rumara Klumen. At noosan arumar ni Jake. Sikan ti makisarita ken kuan. Kita ka. Nasa isaya at matla kumano si kati makisarita kan kuan na. Tamang ano ibaga na kanyak ti ipapaanaw na. Katanya pa iti mapasamak kanyak. Saan ka kumang agpanunot iti madi? Ngala. Kita karon. No sana rumuar. Siya ti makisarita kan kuan na. Sige. Saan kumot akayat ang makitkita ti kastya alangana? Modesto. Masapol anatib kerta kuma ang magawat iti anyaman ang maikagdeng na. Takarbangan na dayta. At damatan poot na idi umay katata. Ay, Modesto. Kan nakita na tinapasamak, kan panagpak pakaasi ti inan, iti day di na udi ay na ditoy. Saan ta basol? Basol ti amana. Babalawag lao na iday di ataw. Maiturad na gayam nga ilako ti anak na. Ti bukod na adara. Katamok. Pinagbisyo na matladay chay akwarta. Agyaman hakta saan ka rimwar, Jake, iho. Wan papa, awan sa ko ita kat kay kayat ko ti agtalina dito yung balay. Ta awan mat ammo kapapanan. Kasta ka di. Agsarita taman nga raw, Jake. Papa, Ada ka di parikot mo, iho. awan papa. Ada lang namin naunag apang pananutak. May papanitian niya banag. Maipanggap ka di kadakwada? Ibagam kumati ag paiso, iho. Papa,
Diyak kaya ta masaktan kayo ken mama. Nangruna kada kayo. Iho, no isuda, maawatag. Isuda ka di. Wen papa. Matanda anak pelang tilang na idininanang ko. Iti day dinaudin ayain na. Adi yun yung palubos ti panagsarita mi. Saanan nga yung palubos idi ni mama apastrikan. Itilaksid ti panagsangit kan panagpakpakaasin na. Ang apay nga itala ang ibagam kanyak day tabanag. Adon atawan tinaglabas, iho. Apay nga itala ang anakita mi ti panagliday mo. Apay, Jake. Ay, anak ko, malaglagip na paingat Sa di numadayan mo, kailiw ka na makita. Tawan basol ko, ito napasamak. Basol amin, ti amam. Tawan sirsirbin ang amam. Kuma, agkita na pa'y sakbay, nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Umdas napakaragsakak no makita ka pa'y anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangara. Makumikumak idi panagadal ko papa. Isu ajak pala una yung kaskaso dayta. Nupay, dagdaktil ti ayat ko ang makita ko mamanan dita. Jake, Kan may isa. Diyak kaya't asaktan tirik nayo kan mama. Apay kumapay nga aramidak dayta. Kat nagadun a sakripisyo yu kanyak. No saan agapo kata kayo? Nalabit anataya kon. Kan awan kastoy akasasaad ko iti biyag. iho. Isuan na mabalin. Diyak kaya't amasair tirik nayo. Maawatak dayta, iho. Ang ni mamam, saan ang awatan? Papa, ubingak pa itinagsina kamin kananang ko. Di ilaam mo. Ngam sinapsapol kumat tidong mo. Kan para ti arakop ni nanang ko. Jake, No kastang agmay sakit ti silid ko. Pagsangsangitag. Kamailiwak iti pudpud no nga inak, papa. No pa'y awanin sa pulag pa'y kada kayo. Narang ayabiyag. Ken amin ana materyalan abanag a kasapulan ti tao. May tetyo amin. Ngamita, saan ko na mailibak ti pudno ang marikritnak. No panunutan, subsobran ti adda kanyak, papa. Adda anak metten itinasaya at trabaho. Ngam kasla adda kurang kanyak. Kat dayta ti dungon ni naanang ko. When pudpudno nga inak anang ipasngay kanyan. Jake, Ngam adda ko ma. Kidawag kada kayo. anya dayta, iho. Naibagakon kada kayo dahito idi. Kat sa apela ko matamao at andak, papa. Anya. O sige. Ibagam, iho. Nulakit itakabalan mi.
Itad mi. Sarong kaarak ko nga dagiti. Pudpud no adadakil ko. Nangruna ken mama. Anya. Saan kaya si mangpad ni Anton? Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Nabartek tuman nga tan na sumakpat. Ay, manipod pa idi. Adun atawan tinapalabas. Kalbaryo, timpapaay na kanyak. Lumuri ka sa kumari ka. Basta ka dindendak di anak ko. Saan ko asabiran? Basta da kumay ti sidong ko di anak ko. Nagidesar ka man, tamabisinak. Ay, lusa di nula di tan tinapnapadam. Napan ka nagbartag kalpasan da isang put mo tibisin mo. Kas kalaaring agbandar. Nagadula kita sa umo na ya. Kasi tinakunak na umaakon, Anton. Masaysayat pa'y no agsinatan. Anya. Siguro. Huwag. Gusto ti kunam. Siyak ti magsapol iti anak ta. Tawan patag nakin ka. Awan silpi nakin ka. Tangiwat mo. Eh, Saan ko ang magustuhan ti bagbagam? aganos ka, tanyagarti kayat mo ngay bagak. Nasayaat nga ama? Ah, Awan ba't sirsirbe? Kat na ito iti may bagak, Anton. Oras ang mabirukak ni anak ko. Saan kami ngagpakitakin ka? anya. Di nak may gawid. Kaimbagan siguro na ito ang mapasamak ka data. Ang sinatan, baka muka ni tibiyag mo. Aure ag barbartek ka nakanayaw. Saan? Saan ka pumanap? Ay, nukayat mo asaan ka panawan. Birukam di anak ta. Mabwistak man ang kinit Clara. Siyak lang tati patudanin na amang biro kiti anak mi. Sa dinong ngaruditan ti pang biro ka ken kuana. Awan damat ten iti sigo na balay da. Sa balin tag nanaed. Ten lako na kanon. Sigo ni tinagdamagak. Huh? Salbag na ito eh. Saan ko lang kumasurutan timbaga ni Clara? Nang saan ko mag-akayat apan-napan niya. Agyamanak, tanasangputan ka dito'y balay, Anton. Kunaklano saan ka na sumangpad. Abay ko maasahan na ka sumangpad. Kat dito iti balay ko. Kumusta tinapadam? Nagdamdamag ka kadagiti karubada. Ngam talagang ngaon makamo. Masadino tinaparanda. Ay, Ang baliwak tumanan ti agsapolinton bigat. agyamanak. Kunak mo talaga nga awan, apulusan ti patag ko ken ka. Wala agluto ka kitlin. Tani, mabisina kon. Mabit lang nga ron. Adain sangpet ko nga ikan, ta iso ti lutuak. Sige. Tama panak bit, ijitsang di. Anya nga ron ti planom ita, Jake, iho. Numabalin ko makiat rugya ako na sa pulan tinagtauda ka lugar, papa. Malagip mo pa ita iti lugar? Ikarkarigata ka pa subyan iti lagip ko. Kasta ka di. Ikarkarigata ka lagi pendeja lugar, papa. Sige, iho. Kat datatang kananang mo, malagip mo pa eh. Kwan, papa. Clara tinagan ni nanang. Ket Anton mat ni tatang. Talaga di mo malipatan ti amin, iho. Anya jay ko na mga ibagam ang nagsaritaan yukin Jake Modesto. Ni Jake, agpakpakada. Anya? Ay, saan? Saan ko akayat amayat ayuti anak ko? Denggam kumapay nga umuna. Ada kano project na iti adayo basit.
ket masapol ang mapanijay. Anya, Natural, bantayan na. Iso asa na makasangpet iti inaldaw. saan? Saan ko akayat? Lumen, apay di mo kaya? Kayat ko. Inaldaw asumangpet. Ta siya ti mangiluto iti kanen na. Siya ti agserbikan ko na. Kit kayat ko ang makita iti inaldaw. Ket kasano nga rodan ti trabaho na. Basta, no anya ti imbagak. Iso ti masurot wen no maaramid. Saan ko palubusan? Anya ti amok, no anya ti mapasamak kan ko. Lumen, adaanan iti husto anakam ni Jake. Amunan ti madekan na sayaat. Nga modesto, madandanagan at tumitlaang. Sa anak to ang makaid na, ang makaturturog. Saan mo apang panunutan nga adayo ni Jake ken ka? Kasano garod? Kasaritak ni Jake. Lumen, Apay, saan mat ang makurkurangan iti pagbiag? Agtrabaho man no saan, at dalata agserbikan ko ana. pinagadal ta ni Jake. Tapno maadaan iti nasaya at amasakbayan. Anya, Tapno makapagtrabaho ang nasayaat. Ngam apay aparitam. Agpanunot ka kumamet, Lumen. Panunutom kumati ka sa saad ni Jake. Saan lang at ibukod mo arit na. Anya kumati serbina a pinagadal ta. No saan namutlaang nga usaran ti inadal na. Baragsakan agyaman ak tay manugon mo't na niyanto na magsapul iti anak ni. Ngampod no nga ta, asap-sapulan na. Ay, sapay na ko ba, tas ang agpampamarang laang. Abangan nal alilawon nakmanan. Kaya't nalaasa anak apumanaw iti dandana. Kan sapay ko ma, tamakonsensya mo't laang kadang kiti madi ngay nararamit na. Talaglawag ngayon lako na di anak ni. Nusa di naman ti ayan na itan. Sapay kumatag kita kami pa ilang. Dahil tati kanayon ko ngay karkararag. Sakbay kumabot na matayak. Makita kin makadinak ko nga oray ang pagpiitlaan. Adun tinagdamdamagak. Uray dagiti amok a kabagyan da. Saan nagngam mo? Inapananda. Ay Diyos ko, saan ko kanina makita ti anak ko? Sakbay ang matayak. Kuna dagiti nakasarita ka kabagyan da. Abangan no napanday ti sabali a pagilyan. Anya, Ay talaga nga niya dayo dati anak ta. ison sa na ito yan ti pakatayak, Anton. Diyak mas baalan ti iliw ko di anak ko. Diyak mas baalan ti iliw ko iti panakaya dayo ti anak ko. Ngay patpatid ko, nay. Saan ka ngagtanag? Ramidin dati amin tapno mabirukan ta. Uy numamuan ta, ti ayan na. Agyaman ak no kasta. Kung ak no awanan apolos ti patag. Ti anak taken ka, Anton. Pakawanan na ko maklara. Saan mo lang mo? Hindi pa'y laang. Nagbabawi akon. At indaldalan ko lang iti panagbarbartag ko. Anton. Iswatap na masulnitak dahi ta nagbasulak. Sa pulag ti anak ta. Agyaman ak to kasta. Uri kasano katanggan ti pakinakim ko kan panagpuspusok. Dumteng matlagayam ti panaglupoy. Narigat kay malabanan ti sider ti konsensya. Anton. Wen, Clara. Ulitek tagkid daw iti pamakawan ken ka. Kat numabirukan tanto ti anak ta. Dahil tati kong runaan nakid daw ken kwa na. Ti pamakawan na. Oh, ani Jay ko na anapatag nga ibagam kada kami ken mamam Jay, iho.
Agpakada ako makada kayo, mama, papa. Ha? Agpakada? Sa dino ti papanam? Panawan da kami ka din, Jake. Saan, mama? Saan kung tong aramidan dahi kada kayo? Nagdakil ti utang ko ana imbag anakam kada kayo. Nang runa iti pamatag nga impayo kanyak. Jake, Sa dino ka diti papanam, iho. Kan kasano ka bayag? uwan nagpaiso. Sa dino ka di ti papanam? Kasanot kabayag mo. Ibaga tayo langan ang makalawas, mama. Anya? Nagbayagan? Siyempre, sakbay itong agsubliak dito eh. Agpasyarak to pa'y basit ija syudad. Sa dino ngamin ti papanam? Ija syudad, mama. Adda atendara ka conference. Kahit saan ang mabalin ajak atendaran. Tama inaig dahito iti profesyon ko. Anya? Basta ka di, iho. Bale mga aldaw dahi, papa, mama. Bale pito, agraman ti aldaw nga ipapan kan panagawid. Nagbayagan? Mabait lang, mama. Saan kayo madanagan? Inaldaw to nga umawag ak kada kayo. Uwan. Saan kala ko maapalubusan? Ngam, anyang urod. Nuko nam amasapol nga atendaram. Wen, mama. Kasapulan namin unay. Sige. Kanayunem to nga ron ti umawak. Sure, mama. Ay na, lumen. Mabalin ka dimot, adi nakaawagan. Kat mamasboy ta anak mo. Kasano, Jake? Patuloy mo, timapan. Wen, papa. Ket agyaman ak unay iti suportayo kanyak. Napatag ka unay kanyak. Muray, saan ka nagtaod kanyak, iho? Papa, Ito'y panaglabas ti panawan. Nakam amiri sakmat ka. Nang runa kadagito yan amwag. Noan niya ti pagparparikutam, iho. agyaman ak tamaawatan dak, papa. Kas pasat ti panangipatag kukun ka. Masapul at tulungan ka iti planong. Ngam maawatam kumamat ni mamam. Nalaos ti panangipatagnaken ka. Kat saan na akayat? Amaisina ka pa'y kada kami. No adapan nakabalin na. Saan kayo ang madanagan, papa? Saan kayo tupulos a panawan? Agyaman ak, iho. Ikarig dahi ta, papa. Mabirukak man dagiti nagan na kanyak. Agsubli ak nga agsubli iti denayo. Agyaman ak launay no kasta. Tasan kong amo no anya ti mapasamak ken mamam. No agnanayo nun ti kaawan mo iti sidong mi, iho. Awan rin ba nga pagdanagan nyo, papa? O sige, iho. Nagananad ka kuma. Kan ikararag ko. Amasarakam ko madagiti pudpud no anaganakan. Adda ka gaya mo. Tuwan ka nabanogak. Ala, aginanakan tayo sa anak ti makan. Sige man nga rod. Marignak pa'y katibising kon. Mapitlaan nga ron. Minton bigat. Iso siguro ti panangituloy ko, iti managsapol ko. Sige. At dati nakasaw ka tao, katimbaga na padasik ti mapan. Ijay ili ka no, ti asawa ni Mr. Modisto. Anya, sa dino day ta. At imbaga na lugar. Ang mga no ijay, tinapananda. Sa dino ang lugar. Iti ka no kabangibang nga probinsya. Kasta ka. Wen, Clara. Isunto ti papanakinton bigat. Hanggang nugas ka sa no. Ang mga no sana ka makasubli when makaawid. Sige, akit. Aganat ka. Isuhanas kan, anayunam ti badit ko. Awan. Itod kundokin kantay na yun ti ornong ko. Santa kumba amawanan ni tinamnama.
Mabiro kak tumot lang siguro ti anak ta. Agyaman nak Anton. Kung akno talaga baybay amon ang namin pinsan ti anak ta. Asaan ta makita tong palbiag. Kas naibagakin ka. Narigat alabanan ti sider ti konsensya. Anton, Namayagan na masidsider ti konsensya. Hindaldalan ko lang iti panagbartak. Ngam narigat latta amaiwaksi. Ti panakasidir ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. saan ko kaya mapalinti sumurot kan ka, Jake? Kahit kumati makapasyan iti syudad. Lading ito, Gemma. Ngam saan kumapay nga ita? At doon sa bali akong daway. Sige, no day tati ko nam. Saan tamad lang ma-enjoy kapot ang conference ti Papanak. Apay nga minasan mo pala kaya't nagkasarta. Saan ka nga agapura? Kayat ko nga isagana pa yan imbag. Kasta ka di. Ngamin jak kayat timang namnama kada papakan mama. Pudno, amo ka didak binaybayan. Ket sakti pa kay tawidan ti sanikwada. Ngam jak kayat akas ta ti mapasamak. Kayat ko tumakdara kiti bukod ko asaka. Maawatan ka. Agyamanak. Agan-anad ka nga ruta. Kanayan ako mga awakan tapno sa anak ang mailiwan unay kan agdandanag kan ka. Laban akon, ketsan ko nga mo na makasubli akitang aldaw. Sana ka pumanaw ijay aging kaitisan ko ang masursur amin. Nagiti posible nga yan da. Agyamanak, aganad ka kuma. Juan, Ano Sam? Tangay dakal ti akam mo, iti pan na kaya dayo ti anak ta. saan mo kuman kay palagip tinapalabas, Clara? Sana maliklikan. Pasensya kan tasan ang maiwaksi iti panunot ko tinapasamak. Clara, Aging ka iti wang angsak. Agtali na eday di apasama ka mang dududog iti barokong ko. Nang runa nusungken ti iliw ko iti ipatpatag ko launay nga anak ko. Kaya manak apo, tay manugot matlangan yan to namang birok iti anak mi. Kunaklanag na nayo na nabing matuti puso na. Numapay akas to iti marikrik na manipod pa'y iti kalabas. Maparparmatak akan na iti anak ko. Anya nga tatlanga na adim makal. Amok. Naan-anay amaro itan. Yung malagip nakpay nga ta nga inana. Mailasin nakpay nga ta nung makita nak. Ay, naudi apa nagkita mi. Iti day di ipapan ko asa andak a pinastrak. Iti laksid ti panagpakpakaasi. Nakita ti anak ko. Sumirsirip idi. Aging ka nagtaray ka imadayo. Amo ka kaya't nakmat a makita ang anyan. Gapoy tinaramid ni Anton. Gapoy ti panangila ko na kenkwana. Kasnayon ti tulag da. Kadagid ikagasawa. Impaidamdan kanyak di anak ko. Dayta. Naisagana kong nagatibado, pantalon kanda dumapaya ka sa pulag. Sapil ako ma, Diyos ko, tama sa pulag kita. Sapil ako ma, tasaan pa'y anala daw ti amin. Makita kumapay ni nanang ko. Pudno nga awan sa pulag, iti pamatag da papakin mama. Ngam sa bali, ti kayat ko amarik na. Ti arakop ti pudpud no nga inak. Nakasagana ka magkaya man, iho.
Wen, mama. Agan anad ka kuma iti panagmanehong ken kaadami jay. Wen, mama. Ken tay imbagak. Saan mo aliplipatan ti umawa tapno sa anak mailiwan launay ken ka. Napanan ni Jake. At sapay la kuma. Tanasaya at lata adumanon ijay. Masurutan na kumati inted ko alugar. Saan ko akayat nga aglidliday akanayon. Gapo iti pan nakailiw na iti pudno ang naganakken ko na. Nang runa iti inana. Dayta tinarigat nga ipaidam. Tamangan no iso ti pakadadaalan ti panunot na. Ta siyempre, agari latta ti lukso ng tugo ako nada. Naglaw. Ananipod na kapanaw ni Jake. Kat nakaululi magka, Modesto. Anya, Anya ka di ti pampanunutam. ni Jake. Apay ni Jake. Nasingpat ni Jake. Kan saan ang mananggundaway? Ne. Anya di kayat mo asawa ni Tidayta. Kaya't na ti tumakder babaan iti bukod na asak. Saan ngagpanuray latan, iti kinagin awat ti biyag, anay paaytakin kuan. Nga oray saan ko man ngagtrabaho, kasi ti kunang. Talaga man. Kaya't na adabukod na panagsalukag. Kat day talaunay ti dayawag kang kuan. Juan. Adamit ka di kalintigang Modesto. Nasingbat ni Jake. Kat tinakunag. Agar-ari latakan kuan na ti kinapakumbaba. Tamo na tinagtaudan na. Anya. Anya dayta sa asawam. Saan ko akayat amang nagdayta? Lumen. Saan munto ang mailumeng ti kinapudno? Anya. Kat sa ganaam kumadayta, akan ito. Di? Di adayo na kadata. Tapno sa pulan na ti sigod alubong na. Saan? Saan ang mabalin? Takalan ni Jake. Iti maisina iti pudpudno nga inana. Kat amok. Anagtali na edday jay iti lagip na. Mano lang nga oras yan. Makadanon ako iti lugaran ta kapapanan. Ape akas tuitiriknak. Ad-adda na karikna akiti gagar ang makadanon ni Jay. Sabi lang kumata saan ang nalataw ti amin. Adda kumapa ijay dananang ko. Sabi lang kuma, tas ibibiyag da pelaring. Ket ni tatang ko. Si bibiyak nga tapay. Iso tinangila ko kanyak. Api ana aramid na tikas jay. Nalawag pa lang iti panunot ko dahi di akan ito. Inyawatan da papamodesto kay mamalumen iti dakilagatan. Ken adda pa'y pinirmaan na papel. Pagdakas ni tatang ko. Ket ninanang ti pakasyak launay. Tauray kasano hindi ti panagpakpakaasin na. Saan dan a pinastrek. Ket iti saan na nabayag. Imanaw kami iti dahi abalay. Inlakodan. Ket imay kami iti dahi lugar. Lugar da papakin mama. Sabi la kuma. Tamakitak pa'y ninanang ko.
sumagmamanulangan nga oras. Makabano naktan. Naimbag maanta nakapasyar ka, ha? Uwan, O, kumusta ka matan? nasayat mat. Nakapagsarita kayong madlaan kan Jake sa kbaya pimanaw. Amom ka di daytoy nga ipapanaw na. Uwan, kunak nga ron no sumurot ako makan kwa na. Ngam ko na na. Adan to ka no sa bali agundaway. Conference namin tiraso na napanigisyodan. Wen, mainaig iti trabaho na. Kasta nga ron. Katagyaman na. Tanay kanak iti gundaway ang makisarita kada kayo. Oh, apay iha. Ada ka di parikot mo? Wano parikot iti relasyon nyo kan Jake? Awan mat kiti. Ngam amuyo ka din no niya ti rason. No apay analiday kan kasla na unag akanayan ti pampananutin na. Idi nga min nagsarita kami kin tita Lomen. Kuna naan ni Jake ti mangibag ka kanyak. Agpay suday ta. Saan nalat nga imbaga kada kami? Ngam anda na ibaga na kanyak. Kahit kaapan kan kada kayo dayjay. Oh, anya ka diti imbaga na? Naku nana. Pakariribukan na kano ti may papanitipudpud no nga inana. Anya, naibaga na kan katikasta. Juan, apay? San ka di ada kayo ti pudpud no anaganak ka ni Jake? Panagkunak kat panawon siguron ang mamam ti kinapudno Gemma iha. Ha? No kasta? Wen, saan ada kami ti pudpudno anaganak ken kuana? Sino nga ro dagiti naganak kan kwa na? Dumnod ka. Ta isalaysay ko ken ka iha. Pas ti panagsarsarita da Modesto kan Gemma. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Napas ti panagsarsarita da. Kun agtungtong medlatan ni Gemma. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Saat kulatan asing ang ida. Agda magagtulatan kan Modesto. Diyak pulos na nanay na kastagayam. Wen iha. Saklaan ti makaawat itirik na ni Jake. Nagbalin matan anapatag unay kada kami kan lumen. Nga maawatak tirik na na. Amok adak unay ti tarigagay na. Ang makita ti pudpudno nga inana. Maimbag kay launay. Isumot lang kayong alonor ni Jake. Nadlaw ko pala datay dinadan kami ni ti relasyon. Ang ayat na lang asaan kami ang masaktan. Binukudan na dayta ariknan. Saan nang inpadpadlaw kada kami? Nasimpot ni Jake. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awanan ti sa pulo na. Sana kasjay kumati kasasahan na no saan aga po kada kayo. Day tamot kiti ti may sa adayawag kan kuan. Ay, sumat lagayam. Maawata kong ti amin. Bayad ti panaginanak. Agpalabas ak pa iti oras iti dati restaurant. Total, nawatiwat pa lang ti tarayag. Mga anak pa'y bayat ti panaginanak. Agdamag agtumat no anya lugar da ito yan. No adayo pa ti papanak. Kung ni papa, mabalin nga upat nga oras sa tarayan tilugan, no normal laeng no saan unay anapartak. Sa anak mat kiti agdarataras. Uray makarik na kiti gakar. Naskan nga ganadak. Narigat agdardaras. Tasaan lang ang muti disgrasya. Agyaman ak unay kada papa.
No didak tinulungan. Sa anak ko makapagtignay. Tano babalin? Uray may salangal daw. Saan akayat ni mama amaya dayo ak kadakwada? Tapos nagmatisaritaan niyo itay kan Gemma, Modesto. Nakita na kami gayang. Wen, ngam saan kayo na sininga? Maipapan iti relasyon ta ken Jake. Apay, ada ka di parikot da? Awan mo't kiti. No adapan nakabalin na kat agkasardan ken Jake. Anya? Ngam ko na kano ni Jake nga gurnong pay. Anya? Naskan ka di pa'y dayta. Saan mo ta parikot magastos no bilang? Kanda tamat ti aggastos. Saan nga iso? Wen, angam ti kahit nasa wen. Isagana na ti agpaay iti bangunan na apamilya. Apayakas jay. Adamot tawidin na kadata. Isumot ti kunak. Ngam kunana kano nga ipakita na kadata. Asan laeng amang namnama wano agpanuray iti tawidan na kadata. Ngam kayat na akabalan na ti tumakder babaan iti bukod na asaka. Anya? Kat dayta ti dayawak launay ken kuana lumen. Talaga ang nasingpet ni Jake. Kawaak iti saan nga isasangpet ita ni Jake. Ay na lumen. At dayta ka manen. Masapol nga iruam mo ti bagim. Manumot la daytan. Manulang aldaw adi sumangpet ni Jake. Saan mo ngamin amarik na ti marikrik na, Modesto? Ti may sangal daw. Arik na makatawanan kanyak. Oh, anya. Nalabas mo't daytan. Kasta ti kapatid kanyak ni Jake. Ambok. Angam kasanon. No agnanayonan nga adayo ni Jake ka. Anya? Ay, saan, Modesto? No mapasamak dayta. Ang mga noomdas nga isot pakatayahag. Anya? Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Impaay ko amin kenkwa na ti pamatag ti may nga ina. Angam, saan mo kumamot aliplipatan? Asaan ta apudpudno nga anak? Pangasip, saan mo ko mga ibagpagadayta? Tapudno, saan ta apudpudno nga anak? Ngam impatag ko kas nagtaod kaniyag. Angam, adda kinapudno, anarigat to atog ngaren. Aniya, ikayat mo asawat. Ano matuntunan na dagiti nagandak ken kuana? Kasano kuma ang mapasamak dayta? Lumen, laglagi pum kuma. Addan nakam ni Jake, idi maisina kadagiti nagandak ken kuana. Ken ammo namet, asaan adata ti pudpudno adadakkel na. Nan-anayan ti edad ni Jake. Adaan iti bukod arik na ken panunod. Ket saan mo amalapdan? No anya man ti umapay ita arik na ken kuana. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusta nga ta ati panang sapsapol ni Anton ni di anak ni. Ay, iti day di alukar. Adda ko mamaamuan na, di na pa na alukar. Dakil unay ti ayat ko ang makita kong di anak ko. Baro itan. Isulang ti mangmang taditikir kanyak. Kayat ko ang makita sakbaya matayak. Kung ragsaka ko namatay, numapatgan dahil ito adawat ko, Diyos.
Isuday ito'y umawawag. Hello, Jake, iho. Hello, Papa. Oo niya. Kumusta ti biyahem? Nakadanon ka din iti impatuldok a lugar. Saan pa'y, Papa? Diyan pinabirukan. Basta surutom amin nga imbagak nga instruksyon. Gan turungam iho. Mabirukam tulat ta. Sige, Papa. Dakkel ti pamatik a mabirukam ita. Ket nunaskan nga agdamag ka iho. Wan, Papa. Saan ang nakababain ti agdamag? Ang pilyam dagiti pagdamagam. Tama nga nung makatumpong ka iti manglokok ka. Wan, Papa. Alang nga rodan. Awagam tumat ni mamam. Tadi katagdandanag manag. Sige, Papa. Sige. Kasta nga rodan. Tadandanin sumangpat ni mamam. Kat masangpatan na pa'y ngagsarsarita ta. Alang nga ron, Papa. Kastapay. Bye. Bye, iho. Talagan sa adinan malagip DJ alugar. Ubing pa'y ngamin idi. Nupay adan nakum na kanlagip na. Nulakit di surutan na amin nga imbagak kankwan. Patsak ang mabirokan na ita. Ay, nakakaasimat ni Jake. Numapaay iti tarikagay na. Amangan, nuad-adda nga agliday. Agdamagak man kankwan. Naimbag nga orasyon, Nana? Kastamat baro. Mabalin ka rin sa ludsod, Nana? Anya dayjay. Ay, Nana, adda ka di amamuyo Clara kan Anton? ha? Ay, word siyak ni Clara, asawak ni Anton. Agyaman nak. No kasta, adda amamuyo Jake? Jake? Ay, awan mo't barok. Kasta ka di? Jake kurab. Wan, Nana. Agure ka. Ay, ada. Wan, Nana. Ti Clara kan Anton kat adda anak da Jake. Ha? Jake. Wan, Nana. Amamuyo ka di ti agnagan iti Modesto ken Lumen? Isuda tibak anang ipadaw iti anak ko. No kasta. Nanang, Mabit na. da kayo tinanang ko. Jake. Jake ko na tinagan mo. Wan, Nanang, da kayo tinanang ko. No po na si kati anak ko. Agure ka. Ada pagilasi na krik. Anya, Ada daklasi ding itibukot ti anak ko. Mabali na kitaan. sige, Nanang. Bukot mo. Anday ta. Ada magpaiso. Sika ni dyan nga anak ko. Sika. Kat da kayo tinanang ko, Clara. Ay, Diyos ko. Nanang. Magyaman na. Una yan. Napanda ka eradranana. Naigagaara na ito ya panagkita ta anak ko. Nanang. Apay asaan asumi na iti panunod ko ni Jake. Andarik na ajak maibuksilan. Madandanagan ajak maawatan. Kumusta nga tanti anak ko? Hindi pa'y laing maawag kanyak. Madama pa'y lang ata ti seminar na. No saan ko ang mauray ti awag na. Siya kun ti umawag. Nanausan ti ili ko kad ka anak ko. Uras siyak, Nanang. Nabayagan na panahon na kaya't kayo asapulan. Ay, daan-anay kan abaro.
Isumat lang gaya bakas taon na iti panagtimbayo kung di nakita ka. Uray siyak nanang. Da kayo gayam ti inak. Kumusta ka, Batan? Ay, kumusta dadalhin? Nasaya at namat nanang. Ina, sa anak ang maumuma ka, mararakop ka. Anya ka diti mapaspasamak kang kalumen. Ay, malaglagip ko ngamin ni Jake, Modesto. Anyat pagdanagam aya. Nakasaritam matan. Saan nga umdas ang mga iti iliw ko. Ti makunak lumen. Nasken. Ngayruam mon ti bagim. Anya, ti kayat mo asawat. Saan mo ang malapdan apasaray umadayo ni Jake? Gapo iti trabaho na. Oray saan mat nagtrabaho. Anya ko mati parikot. Wen, ngam sa bali ni Jake. Sana kas kadagiti daddo mga agtutubo. Nga uray addan bukod da pamilya. Mangnamnamad da pailaan kadagiti naganak kadakwada. Saan da ngagtrabaho para iti pamilyada. Tamang namnamad alata kadagiti naganak da. Gamawan mat sabali amang tawid kadagiti sa nikwat ano saan nga iso. Uray pay. Ken maysa amay bagag. Saan mo ko maabagkalan? Ti karbengan na. Tamangan, nuad-ad da amapukaw mo. Anya, Itad mo lata ti wayawaya na. Tutal, nagkarimot, adi natatalikutan. Amo na abigbigan ti pamatag, nga impaay taken kwa na lumen. Manay po dita nanang. Isardeng yun ti panaglabada yun. Siya akong timangtad iti abastuyo. Anya? Kan patarimaan ko ti balay tayo. Ha? Nanang, abdan trabahok. Pinagadaldak da papamodesto kan mamalumen. Nakaturpusak ket abdan trabaho. Ay, naging bagdakit gaya mon. Kat iti sa bali abagir, agyaman ak, taandada. No saan da kang ipanaw, jak amon anyat nagbanagam iti sidong mi iti amam. Nadunguda. Ket awan sa pula kun kadakwada. May ipapaniri ka sa saad ti biyag ko. Ngayon bayat ti kadakwada. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Nariknak nga adda kurang kanyak nanang. Adda sapsapulag. Anya? Sinapsapul ko ti dungo. Ken bara ti arakop yu apudpud no ananang ko. Anak ko. No kinasaya at ibiyag, ada amin ang kanyak. Ngem ti pamateg kan bara ti arakupyo. Kat awan kaasping na, nanang. Adaman-damagag ken ka, Modesto. Kat ibagam ti pudno. Oh, anya apod no. Sa dino ka dingag paiso tinapanan ni Jake. Sus. Apay akasta ti saludsod mo kanyak. Dumdumlawak ngamin kan ka. Apay mo't. Anya ti dumlawam kanyak. Ti panagsasaritam. Kasla nga daam mom, may papan iti ipapanaw to ni Jake iti danata. Lumen, panunutom ko ma. Uray kasano ti panangilamang mo iti kinapudno. Taaddan nakam ni Jake iti alaan ta. Anya? Amok amalagip na ti inana. Kastamatan iti amana, anang ilako kadata. Anya? Manakam kan masirib ni Jake. Patsyak nga di pa'y laang. Hamangan, no inararapaap na amakita ti pudno anaganak ko na. Modesto. Kat saan mundo ang magawitan amang sapol kadakwada. Ala, ikabilan akasta. Agam
Kasano nga amuna, ti lugar ang nagkapuan tayo. No saan man atao ti mangibutaktak. Panawan, wano paspasamak lumen. Tandaanam kumadayta. Anya, Mabalin at agiti paspasamak. Panawan, no saan man atao a mismo. Modesto, Ang no atapom asyak, ti mangibagantukan kwa na. Saan ko lang ang maibaga? Adyak maipudno. Nang runa, no isut kid dawan dagiti pasama. Nanang, malagit ko gayam ni tatang. Ha? Kaguram ka din ni tatang mo. No, ibagak, baliin la ako na ka, ide. Jack may ibaga, nanang. Mabalin ang nasakit tinakam ko. Angam Jack kagura. Tano amirisan. Rumbang paikit di ngagyaman akan ko na. Apay nga agyaman ka. No saan ako mga inarami ti kasjay? Da kayo tinarigatan na nagbayad iti utang iyo. Iti panang paagas da papamodesto kanyak ken mamalumen. Ha? Nang adadag iti pasamak arumbang apagyamanan tayo. Adamot dagiti pakaluksawan tayo. Agpaiso ta ita. Ngam tilang amok. Kagura ni Apo Diyos ti panagimula iti gura, iti pada na atao. Takas iti kunana, ayatem ti kabusor mo, ken ayatem ti kabsat mo anak kabasol ken ka. Mamakawan ka, tapno ti ama, pakawanan na kantuman. Agatap sa nilumen. Nga da nagtulagan mi kan Jake. Angam awan maaramidan mi. Talagamat akarbengan na laeng asapulen dagiti pudpud no anaganak ken kuana. Tikang runaan ti amin. Saan na kami atal likudan anang padakkel ken kuana. Anang kawas ken kuana. Tapno sa grapon na tinagin awa abiyag, banag, asaan kumaan ay paay dagiti pudpudno, anaganak ken kuana. Kaya tiyo asawan, sinapsapol nak ni tatang nanang. Wan. Dapan iti kabangibang a probinsya. Iso saan pa yan nakasangput aging kaita? Saan na bali nanang? Makalawas di pakada kada papamodesto apan nagtalinead ko dito syudad. Kasta ka di. Ket bayat ti kaadak dito eh. Kumita tayo kumaitimang tarimaan iti balay tayo. Anya. Rugyan tayo na apatarimaan. Numabalin, sukatan tayo nga interamente. Ay susdakkel ti magastos dita anak ko. Saan kayo nagdanag nanang? Siyak ti makam mo. Ure man ket di do akad sa aran. Anya. Sapay ko mata sumangpit ni tatang. Taisot pagsaritaan ni. At iti plitik, barok. Hindi tata. Ne. Hanya ti kay tasawan ti nakaparada na pintasalugan, iti batog ti balay mi. Sino nga tati siya nga ili ni Clara? Anya ti kayat asawan da ito eh. Clara! Nakakadititaw na glukataman. Awan tulbag ko. Ay, agyang manakadakan, Anton. Sino ta kinlugan iti nakaparada di tabato? Tatang, Tata. Apay As lakayng ingas ka.
Si Bang po ti anak ta ni John. Anya? Kwa, siga ka din nga. Agbay so dyan, anak. Tatang ko. Inarakop na ka. Sanak ka diya, kagura. Apay tatang, adda ka di amoyo abasol yu kanyak? Kwa, anak. Siyak tiga po na anaya dayo ka kada kami kananang mo. Iso, pakawanan na kuma. Anak, Lipatan tayo kumang tinapalabas, tatang. Tinapatagkat nagsasarak tayo manen. ay, agyaman na klaunay, anak ko. Kanuli, tagtagkin daw, hindi pa makawan keng ka. Tahin lako ka kadagidya abak nang. Tatang, Ngam, pinaituraya na kadagiti bisyo kini. Kanit isa bali abanger. Amo nga isuda lang di makaipay tinasaya tabyakan ka. Ken makabaal ang mangigastos iti pan nakaagas mo. Ay, kasanubat nga min. Tila ang bisyong tinapatagkan ka idi. Awan patagmi nga agin-akin ka. Pakawan na kuma, Clara, bakit? nanang, tatang, iwaksi tayo kumang tinapalabas. Baliwan tayo ti mangrugi. Adtoyak ang mangibangon itinasaysaya at abiyag tayo. Agyaman nakbarok. Nakimbag kaunay anak ko. Saan tayo ang makapagdeden na iti mabayag? Aklo na kadalaos ti gurak idikan ka. Ay di na amiris ko nga dapat pagsayatan ti panangalam iti dakal agatan. Akatukad ti panakaya dayo iti agnanayon ti anak ta. Ay, nalay ayan ti gurak. Ta iti sinong dalumin kan mo disto, nasaya at ti kasasaan mo anak ko. Nagbanag ka, anasaya at nung nagtalinaad iti din nata, ang mga nunatay ti anak ta, Anton. Clara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, makitam ti kinasaya at ti anak ta, Anton. Isun amis mo tinangibagali paten tayo, tinapalabas. Pulos adi na impakita tigura na ken ka. Isong agyaman ka. Tauray kas jay tinaramid mo kinkwana, nasaya at lataken ka. Juan, kasi tinakunak nagbabawya kung tinarabid ko. Ken pakawanak mo iti kinaulbit ko king ka, Clara. Yay, no saan laga po iti anak ta. Nakasagana ako namang panaw ken ka. No saan ka pailanang baliw. Ken no saan mo abinirok ti anak ko. Clara. Manmano, nadaman makaanos o makaibtor iti kinaranggas ti asawa. Juan. Ket, kas ko na ti anak mo, baliwan tayo kumati bumangon ken mangrugi. Awan, kat saan mo ko ba nasubian ti bisyong pag-aasim? Saanen, ikarik. Mamimpinsan na talikod ak ti madinga ramid ko. Nurumbang lang. Tano saan? Diyak ka muna niya ti aramidan ti anak taken ka. Oh, nakita mo, Anton. Kaya atan di anak mo marugyan ti panakaramid ti balay tayo. Juan, nakasarita may tayan ni Pari Dalmas sa Master Carpenter. Nalaos ti raksak ko. Saan lang at ipan nakatarimaan ti balay tayo no dikat iti pa nakakita kiti anak ta. Oray siya. Ay, Naimbaglangan ta di naksinidero unay. Iti pa nangilako kingkwana. Kan san ka nga inikan di nasawagatan ti imbisyok lang. Ay, day ta kuman ti panggapo ang mga gulbaliw anaming pinsan. Nay. Ay, ni, truck mo day ta nagsardeng iti batog. Jesus, at doon tayo in-order na materialis, bakit? Anya, ay, talaga amarugyan ngagpaisun ti balay tayo. Wan, isumati ko na na.
Masapo la makagatangan ka dagiti materialis ken marugyan sakpay nga agsubli di Pangasinan. Ta, isutim makaranda mo disto. Sudamat itatisan ang matagtagari. Ken adayo tinakay turungan ti imatang na lumen. Ay, saan ngamin asumi na iti panunot ko ni Jake? Katno, kaw awag na laang idirabi eh. Ay, saan nga umtas jay-jay? Si kakit dimat. Baron jay anak mo. Adda ni ti husto nga itad. Amunan, tinasaya at kansaan. Amo, jaka mo. Saan ko ang maawatan tiriknak? Anya, Kasla ngamin, adda sa bali nga agparparik na kanya. nga anya. Ay, kasla dumteng santi pagbutbut ngak ang mapasamak mo desto. Nga, Nga umadayo ti anak ta. Kat agsubli ka dagiti pudpud no anaganakkan ko ana. lumen. No kastaman bilang. Nasken nga awatem ti kinapudno. Asaan adata ti pudpudno anaganakken ko na. Oh, saan ko lahakit di ang maaklon modesto. Amangan no isupay kit din ti pakatayak. Oh, di ad-addan. Asaan mo ang makaden na no papasamak ken katikasta lumen. Anya? Pudpudno adadakkel na dagijay. Ket saan mo ang malapdan. Tauray ko nam nga impaay ta ti awan umasping a pamatag. Sa bali latamot ti pamatag, ti pudpudno anaganda. Tang, da kayo kumatimang kita iti pan nakatrabaho ti balay. Malaksid ken Uncle Damaso apan nakaforman, wen? Ay, unan ako. Saan mo apakadanagan na ita? Agyaman nak. Ken adda ko makidawak kada kayo, tatang. Oh, anya na ita? Ikan kayo iti kwartayo. Ang pangaasiyo, ha? Isardang yu kuman ti agbartet. Takayat ko, agpaot pa iti biyagyo. Pudno, nagsaksakit tinakam ko iti inaramid yu idi. Ta saan alaksid kanyak ti panangawat yu iti dakkel agatad apan nakabayad ko. Anak ko. Anong, saan ko nga mo? Ta iti pan nakakita kada kayo kananang. Napunas anamin pinsan ti gurak. Ta nasukatan iti ragsak ta nabayag inararapaap ko. Ti pan nakakita kada kayo. Kumusta ka, Titan? Mailiwakon kan kahani. Oray siyak. Isog agsagana ka. Agawid ak tuinton ka ni kadwang aldaw. Kasta ka di? Wen, Oh, kumusta nga ron ti kapanam Titan? syempre, mayat. Ado di maada iti seminar. Nasaya at ano kasta nga ron, Han? Mausar ko iti kurso kan trabaho. Oh, di mayat no kasta? Sige, Han. Paliwag to timawag kin ka, ha? Adala ka sa ritak. Bye. Love you and miss you. Same here. Bye. Nasingpat ni Jake. Asino nga tanga agpaiso dagiti darakkel na. Kasano anapan kada tito Modesto kan tita Lumen. Apay nga ibagbagada nga anak da. Ngam sa balimot gayam ti pudpud no anaganak ni Jake. Kanya dyan ang gagkong imbagan ni Jan ay si Jikin ka may papan kadalumin kan mo disto. Bakit? Saan ka nung nga amo ni Lumen, ti panang birok na kadata. Anya? Ngam di mo disto ka no tinangtad iti address ta. Ay Saan ka no abulusan ni Lumen iti damo ngagpakada. Ta saan na akayat amaya dayo iti uray may sang aldaw laang. ay unay daytan. Kasta ka no,
Ngam nang panunot dakin mo disto iti pambar. So aday ta, imanugot matlaan. Numaamuan na alinang sultan ta sigurado ngagpungtot na kay. Nang runa numaamuan na sinapol na ta. Ay, santa na basol day ta. Dita, ti pakakitaham anapigsal at tatay ko nada. Luksong dugo. Saan mo't at talaga nga isuda ti dadakkel na? Ang madama at lukloko na. Kan talaga nabilag di kwarta pa kayo. Agasam na ita. Sino katanda pa'y tinagan na? Uwin nga rod. Gamit ti sa bali abangir, maragsa ka na, taimpatag da kas pudno nga anak ti anak na. Pudno mo't kiti data. Ngam no kas jay ti trato ni Lumen kan kuana. Kaya't naasawan. Patpat gana talaga ni John S.T.J. Ikarik tatang, nanang. Agsubliak manan iti mabiit. Kanayon nak siguro. Uray maminasan lang iti makalawas. Ay, bulusan na kangata ni Lumen. Nalakalaang ti agaramid iti pambar, nanang. Kita, aging gay ti mabalin, anak ko. Saan mo ngay pa ayan ida iti pagsakitan tinakamda? Talaga saan ang mabalin, nanang? Ket saan ka ba't ngagdanag? Saan na masayang ti kwartam, iti panang palagdam, iti balay tayo. Uwen tatang. Oh, nang, tabilin ko ha. Salwadan nyo kumati salon at yo. Uray da kayo tatang. Kaya't kung agpaot kayo pa'y. Tapno mananam yung mat tinasaya at basit abiyag. Modesto, awan ka di tinadlaw mo kini Jake iti isasangpet na? Anya dayta? Naragsak asin mangpet. Nadlaw kumot dayta. Anya kuma. Anya kuma ti dakas na. Rumbangkit di amaragsakan ka. Kan saan ka di? Adayta ti kayat ta. Ti saan nga aglitay ni Jake? Wan nga, ay na, Modesto. Apa yan? Anya manan ti mapaspasamak kan ka. Kuha, saan ko nga amo nga... Ay, kasla aglulok dagiti sakak, Modesto. Kasla, maaw-awa nanak iti pigsa. Anya? Wan, simken man ngaminan kanyak ti danag. Nga, Mga mapasamak ti pagbutbut ngak, amapukaw ta ni Jake iti danata. anya? Jake, iho, anya Jake ko nam nga ibagam kada kami kini papam. Napatag-unay, mama. Naisang sangayan sakit dita makita kat seryoso kalaunay, Jake. Papa, Kadagiti na palabas nga aldaw, manipod day di panaggapom iti syudad. Nakita mi ti kinaragsak mo. uwan papa. Amuyo, ano nga min tinasursurok iti dadya komperensya. Nga isumat ita tiyap apply ko iti trabaho. Imadupay nga ron ti kontratak. Nga oray simina ako ni tisigo da boss ko. Kasta ka di. Uwan papa. Oh, iho, anya nga ron dayta, ibagamon. Di mo kunaan nga addan panggap yung agkasarkin ni Gemma. Kuha mama. Ibagam laeng no adda ti kasta panggap mo, iho. Magustuhan mi mat ni Gemma para ken ka. Naasidag kada kami, ken nasingpet. Agyaman ak no magustuhan nyo, mama. Ken ado ti rumbang nga pagyabanak kada kayo kan papa. Awanan sa pulot pa'y kada kayo. Da kayo tinang balbaliw iti kasasaad ko iti biyag. Ha? Kaya't ko asawen, nariknak ti panang ipatagyo kanyak. Kaya't dahi tatinjak masubadan tong palbiyag ko. Pinagadaldak. Impayo amin ang material na banag kanyak. Ken kang runaan na. Ti awan kaasping na apammatag. Oh, Jake, iho. Agyaman hak, iho. Ikarik mama. Uray anya ti mapaspasamak. Di kay tupulos baybayan.
Naging magkayo unay kan papa. Napatagkamot kada kami kin ni Papam, iho. Iho, anya nga rodan tay kunam nga ibagam. No, agkasar kayon kan Jem, ibagam laan. Uwan nga agpaiso, iho. Anya nga minday ta, napatag nga ibagam. Naibaga kon mama. Papa, Anya, wen. Dayab kas kon tinaimpuso na panagyaman ko. Ken panangipatag ko kada kayo. Nagadun ti kinata mo, honey. Ah, Abas tumat ti makabulan ng timay sa pamilya, ah. kasta ka di. Kayat ko ngamin ang maragsakan da. Ha? Asino? Dandanin masungbatan dagiti sa ludsod mo, honey. Ah? Anya, honey? Wen. Masungbatan tong dagiti sa ludsod mo. Ket sa pela kumata saan kantong agbalbalyo. Aha? Saan ka mawatan, Jake? Impakadak ka da mama. Nga agpasyarta iji bagyo. Overnight ta. Imanugot da. Anya? Apay, sa gano'n ka din ngagpaiso ti papananta, honey. Saan ka ngagparikot pay? Mapantakit ti. Saan ka ngagdanag? Awan dakis nga aramidak kan ka, honey. nagkuyog da Jake kan Gemma. Agpasyar da iti bagyo kan overnight da. Awan rumba nga pagdanagam. Nga modesto. Nagkunak. Inutumon asursuruan. Nga awatan adumtang ti aldaw. Pasaray mayadayokan ka ni Jake. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Modesto? At alakit din plano dagiti duwan nga agkasaran. Kat natural. Saan munton nga igam? Wano tanggal ti biyak ni Jake. Awan matrumbang nga pagdanagam. Naglawag dagiti imbagana ken kasan kadi. Umdason dayjay apakaragsakam. Diyan, anak. Apay asan mong imbaga nga umay ka? Agmao na akman, nanang. Aakasan na ka ti Diyos, anak ko. Anda ka duwam. Nanang, ni Gemma, kaayan-ayat ko. Honey, ni nanang ko. Anya ti. Anya, kaya asawan dito, Jake. Isuda ti pudpudno anagan na kanyak. Anya, Ilawlawag ko. kat dati talomen kan tito ng Modesto. Saan ka di nga isuda ti papa kan mamang? Atindog nga istorya, honey. Wan balasang ko, ngam saan ka nga agtanag. No kasano, napasamak dayta. Kaya tato si bubukala na pasamak. No apay adim makkalak iti sidong damamakan papa. Ulos, ajak mam naman na kaspan, Jake. Ita, amom aminan ti may papankanyak. Ang nagtawad na kiti nakurapi a pamilya. Huwag pa nagbiag. Kas nakita mo, Gemma. Kapat patarimaan ko ti balay mi. Ken dito iti imayak. Sipod ta. Pimanawa kiti makalawas. Saan kiti a conference. No, kasta. Sinapol ko dagiti nagannak kanyak. Ken amo amin ni Papa. Ken isupay tinang ipatuldi dito eh. Anya, Wen. No ape ang naligaya kidi. Talaga ang nalausan ti ilay ko kadakwada. Katjak amo no kasano asapulak ida. Ken agpakada kada mamaken Papa. Ta idi pelaan. Kasta una yung ti iliw ko. Yamjak impadpadlaw kadagiti ng padakkel kanyak. Tajak kayat ang masakitan da. Jake. Ket ita, Gemma. Maatlunak kadipay. Kalpasan an amwam ti kinapudno.
Saan? Saan ka nagbaliw, Jake? Kat maawatak itanti amin. Un, gusto ka? Nasungbatan amin ng asaludsud ko akayat ko masungbatan. Kat ibagakan ka. I love you so much, Jake. Awan nagbalbaliw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.